Саламатсыңарбы? Боз айылында Балтабаев көчөсүндө жер үй сатылат. Аянты 12 сотых, Свет суусу бар, кызыл китеп бар, баасы келишим турдо. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter.